Dobro večer svima. Hvala što ste kliknuli ovaj video. Dobrodošli. Evo, gotova je kafa. Lambica od sestra je ovdje. I spreman sam za večeras. Večeras ću pričati o nešto što je vrlo bližu na mom srcu, a to su knjige. I prije što počnem u mojom miljene knjige od ove godine, ću pričati malo u neke bosanske knjige. Nisam imao priliku do sada, osim medicinske knjige, da čitam jednu bosansku knjige od cover to cover. I dobio sam ovu knjigu kao poklon od jedne djevojka, Drveš i smrt, od Meša Selimović, i planiram ovu godinu kao rezolucija 2021 da čitam ovu knjigu. Osjećam da je moj bosanski nije toliko sofisticiran i moram više čitati da bude bolje. I imam ovu knjigu na umu, jel mogu reći na umu. Kupio sam ispred BBI. Ova je knjiga od Ovo Andrić, mislim da je nekoliko priča, Zatvorena vrata i druge priče. Nisam još imao priliku da čitam. Ja sam pitao the lady that is selling the books da me preporučuje nešto koje je relevantno lakše za stranci. Ona mi je preporučila ovu knjigu i knjiga od Ivo Andrić in general, ali nešto što je interesantno da pričam sa mnogim ljudima, ljudima uvijek imaju drugi mišljenje. Neki misle da je lakše za stranci da čitaju kao na početku Ivo Andrić, pošto je njegov pisanje su lakše. Ali drugi ljudi misle da suprotno, Mešo Selimović pisanje su lakše. Šta vi mislite? Pišite, molim vas, u komentaru šta mislite. Ja sam već odlučio za ovu knjigu da želim čitati. Ali mislim, najvjerovatno ću ovoj knjigu čitati i Adrina Under the Bridge or something like that. There was a very famous book. Dobio sam jedan, nije poklon, posudila mi jedna drugarica ovu knjigu Indija, dnevnik Alni. I nisam još imao priliku da čitam i želim isto čitati. Znam da pričam medicinski bolje nego što pričam na drugim temama. I zato želim više čitati lokalni pisanje i mislim da ću ovo čitati ovu godinu, ovi dvije, ali ovo sigurno. I šta vi preporučili nešto što je iz Bosna da čitam. I sad ću pričati u moje 3 omiljene knjige od 2020. Kada pričam u knjige od 2020, mislim na knjige koje sam pročitao u 2020, ne knjige koje su objavljene u 2020. Ove knjige upravo sam čitao na engleskom, ali ima ih na bosanskom, što je vrlo lijepo i ja ću pričati na bosanskom. Na trećem mjestu je Rich Dad, Poor Dad ili Bogati otac, siromašan otac. Ova knjiga je najprodavanija financijski knjiga od sve vremena i nije ni čudo, iskreno. Napisao je Robert Kiyosaki, koji je vrlo uspješan investitor i biznismen. I u ovoj knjigu priča njegov priču. Kako je, kad je bio mlad
imao dva oca, jedan je njegov pravi otac, koji je bio visoko obrazovan čovjek, imao doktorat i ne znam nekoliko diploma i radio kao something big, na velikom univerzitetu ili škole, nešto. Ali osim što je toliko obrazovan, je bio njegov siromašan otac. Oni su bili srednja klasa, ali on je opisao njegov tata da ima mentalitet siromaha. I njegov bogati otac je stvarno je otac od njegov najbolji prijatelj i on je čovjek koji je imao njegov kompanija i imao multi-million dollar biznis. Ovaj drugi čovjek, bogat otac, nije imao nikakvo visoko obrazovanje. On je u stvari napustio školu i kad je imao 13, pošto je umrio njegov tata, i morao je raditi. Tako je se snašao i postao je veliki biznismen. Robert kad je bio mali, on je htio raditi i naučiti kako da zaradi para i njegov pravi otac je preporučio da ide kod bogat otac, pošto on zna više u ove stvari, i tako Robert priča njegov priču kako je naučio od čovjek. I nešto što je bilo vrlo dobro za njega je da je imao u kući mišljenje i ponašanje koje su bili suprotne od njegov bogati otac i napravio nekako cognitive dissonance, kad imaš dva suprotna mišljenja. I to je nešto što je mu dao vizija. U ovu knjigu sam naučio puno stvari u imovina, nekretnina, brze i puno stvari u investicije. Nešto što mi puno se sviđalo u ovu knjigu je da ima puno sjajnih referenci za različite teme, kao burza, mi kažemo na arapskom bursa, mislim, brza. I nekretnine, imovine, kako hoćeš da počneš svoju kompaniju, ima sjajnih referenci, što je nešto vrlo lijepo. I nešto što mislim da je ova knjiga postala toliko popularna za dvije razloge. I to su, prvo je da je vrlo lijepa priča. Priča priču i nekako vodi nas kroz ovi koncept, kroz ovi priču. I mi kao humans, mi uvijek gledamo kroz priču i shvatimo bolje. I druga stvar je da nije bilo žargon, mislim, bilo je relevantno lagano čitati ovu knjigu i mislim zato je postala toliko poznata knjiga. Puno ljudi misli da je novac the root of all evil, da je razlog sve zla, i ako je novac možemo se koristiti za zla, isto može se koristiti na dobar način. Mislim, ako mislimo da je dobro ili loše, mi možemo svi reći da naš život is dependent na novce, i zašto ne da naučimo kako da koristimo. Tako kako da koristimo, kako da zaražimo novac. Ovo je vrlo
dobra knjiga i preporučujem za svi koji želi da nauči ulične financije. Glavu gore i držite se uspravno. Uspoređujte sebe sa onim što ste vi bili jučer, a ne sa nekim drugim danas. Odnosite se prema sebi kao prema nekome kome ste dužni pomoći. Prije nego što počnete kritizirati svijet, prvo vlastitu kuću dovedite u savršen red. Govorite istinu ili barem nemojte lagati. Ovi su neki od savjete koje je dr. Jordan Peterson podijelio u njegovu knjigu 12 pravila za život. Upravo nisam veliki ljubitelj knjige za samopomoći, koji pretpostavljam da možete smatrati da ovu knjigu spada u tu kategoriju, ali ovu knjigu je baš više od toga. Upravo ja sam slušao audio knjigu i nešto što mi vrlo lijepo na audio knjigu od 12 pravila za život je da je bila pročitana da je pročitao autor Jordan Peterson. Jordan Peterson je kanadski klinički psiholog i profesor psihologije na Univerzitetu Toronto. On je radio na Univerzitet Harvard i sada radi tam na Toronto. I on je čovjek ko duboko zna i razumije ljudski psihe, i psihologije i istorije. I ovoj knjigu 12 pravila za život pokušava da podijeli sa nama 12 pravila koji ako koristimo u naš život možemo imati smislen život i da smanjimo količine patnje koji su svojstvene postojanje. Neću ići kroz svi 12, ali ću pričati u moj najdraža i to je pretpostavljate da osoba koju slušate možda zna nešto koje vi ne znate. And that's something that really resonated with me. Ja sam čovjek ko uvijek voli da sluša ljudi i bilo koji. Ovaj čovjek priča kako da to je nešto što je vrlo bitno da uradimo. Dobro, nije nešto novo što sam naučio, ali on je on je opisao stvari i pisao stvari. Opisao stvari. Bože. Vidite, nije sofisticirani jezik, moram više čitati. Je pričao više o tome i pričao kako je kad mi slušamo drugi, da mi više razmišljamo u sebi, razmišljamo šta ćemo mi sljedeće reći i kako možemo to popravljati. On je radio fenomenalan rad u ovu knjigu i ako je njegov pisanje postoji nekada vrlo metaforična, ako postoji puno metaforična, mislim da ovo je nešto što daje ljepotu njegovo pisanje. Ovo je knjiga koja je mi bila vrlo korisna. Mislim da on dijeli nešto što je vrlo lijepo i nešto što je vrlo iskreno i možeš stvarno da osjećaš kroz njegov riječi, njegov emocije i njegov iskustva. Ova je knjiga koju preporučujem svi, bilo koje dobe, i mislim da će biti vrlo korisna za ljudi koji čitaju ovu knjigu. I sada na prvom mjestu, moja najdraža knjiga od 2020.
Znate li tu knjigu da dok je čitate noću, stvarno pospani, umorni očiju, tijelo sprema sključiti, ali i dalje čitati pošto je toliko interesantna knjiga. Tu knjigu za koju kažete ok, još 5 minuta, onda ću raditi ono što moram raditi i na kraju ostate sat vremena dok još čitate. To je ta knjiga. Ovo je to knjigu Sapiens. Isto imamo na bosanskom jezik i ovo je moja najdraža knjiga od 2020. Napisao je Yuval Noah Harari. Such a weird name. It's an interesting name. I ovo je knjigu koja opisuje istorije naš vrste od kad smo evoluirali u Homo sapiens prije 200.000 godine. Autor opisuje 4 glavne faze koje su bile ključna za naš napredak kao vrste, a to su bila prva kognitivna revolucija prije 70.000 godina kad je naš mozak počeo razvijati drugačije od druge vrste i počeli smo služiti jezik na način za koji nijedna druga životinja koristi, a to je da ispričamo fikcije. Počeli smo tada isto koristiti vatru i to je bilo nešto dobro da borimo protiv druge veće, jače životinje i koristili smo za kuhinju, da kuhamo, što nam dao puno vrijednosti u našu hranu. Druga faza je bila poljoprivrednu revolucije. Such a weird word, poljoprivrednu. It always gets me. Poljoprivrednu revolucije. Prije 12.000 godine kad smo počeli saditi stvari i udomaćiti životinje, počeli smo imati hranu za dugo mjesecima, možda čak i godinama. I autor tvrdi ako smo imali, štedili smo hranu za dugo vrijeme, mi smo bili zatvoreni upravo za zemlju i za klima i environment in general. I treće stvari je bilo ujedinjenje čovječanstvo. I autor opisuje 3 moćne stvari koje su nas ujedine kao ništa drugo, a to su novac, carstvo i religije. I priča duboko u ovim temama. I četvrta stvar je bilo naučna revolucija. U posljednjih 500 godine mi smo uradili stvari za koje nas preci ne bi zamislili da to može u stvari. Mi smo liječili bolesti koje su ubili milijarde. Mi izražujemo sada ekstremiteta koje može upravljati samo pomoć misli. Sletili smo na mjesec i podijelili atom. I mi smo mogli to sve uraditi samo kada smo priznali da ne znamo većinu stvari. Znači, kada smo priznali da ono što ne znamo je više od ono što znamo, da ništa nije sigurno. Što mi puno sviđa u ovu knjigu je da je autor napisao i u vrlo jednostavno jezik.
on je objašnjavio kompleksne stvari na baš jednostavan način i osjećam da svaki odlomak je bilo u savršenom mjestu. I nešto što vam puno sviđa u ovu knjigu je da je imao dobar protok i čovjek pita pitanje nekada za koji bi cijeli dan razmišljao u odgovor i bilo se nekada pitanje za koji nema odgovor, nema ni on odgovor. Puno sam razmišljao u ovu knjigu, puno mi se sviđa i vrlo interesantno. Im priča u puno različitih stvari, poljoprivredu, nauka, rat i bilo mi je drago čitati ovu knjigu. Preporučujem svi da čitaju ovu knjigu, mislim da je vrlo interesantna. I zato je dobila broj 1, moja najdraža knjiga 2020. I na kraju želim dodati jednu knjigu koja je bila moja omiljena knjiga prošle godine, 2019. Možda čak od sve vremena, možda. Ovo je toliko dobra knjiga. Se zove 1984. Ovo je jedna distopija koju je napisao George Orwell u 1948 i opisuje jedan mračan svijet koji vladu velikog brata i ovo je svijet gdje ne možeš ništa raditi i da vladati ne gledaju. Ima kamere svugdje, čak u svojoj kući, u svojoj spavaču sobu. I sve se diktira šta da radiš i šta da jediš, gdje da ideš, gdje možeš ići i šta možeš raditi i ne raditi, čak i šta možeš misliti. Ovo je vlada koja je puna korupcija i kontradikcija. Ima 4 ministarstva, a to su ministarstvo istina koje se vodi vijesti i medije koje se koristi za propagandu, ministarstvo mir za rat, vođenje rat, ministarstvo obilja za ekonomiju i ministarstvo ljubav za unutrašnji red, policija, i koje se koristi da maltretira ljudi. Ja sam čitao ovu knjigu, prošle godine sam radio kao vozač i vozio sam, kad sam slušao, ja sam čitao, ali prvo sam slušao. Vozio sam Bihać i prvi dan kad sam slušao, bilo je 4 sata, slušam. Bilo je upravo u taj noć da sam imao noćne more, od kako je mračan svijet nacrtao u mojoj mašti. U ovoj knjigu glavni lik je Winston Smith, koji je pisac u ministarstvu za istinu. I on je čovjek sa conscience, and is conscious as well. I u njegov kući ima jedan kutak gdje kamera ne može da vidi kad je mrak. I u taj kutak on piše njegov misli, što je ilegalno upravo. I
kroz njegov pisanje nas vodi njegov priču u ovoj distopiju. Ovo je knjiga koja bi bila vrlo interesantna i imala puno istina i nešto, jedan quote, jel se kaže citat, ja? Jedan quote od George Orwell kaže da najbolje knjige su oni koje te kažu ono što već znaš. I puno sam razmišljao u njenim porukama kad sam završio i da posle nekoliko sedmice ja sam preuzeo internet PDF, legalno naravno, i pročitao sam, pošto sam osjećao da takva klasična knjiga može se gubiti književne vrijednosti kad slušaš audio knjigu. Ovo je knjiga koja je priča u totalitarizam i mislim da je klasična pošto kroz vremena ima istina koji su ostane kroz vremena i kad čitaš možeš da vidiš u svijetu kako se to sve desi i mislim da je knjiga koju svi treba da čita. I to je to za danas. Nadam se da je bilo interesantno. Znam da je moj bosanski nije sofisticiran. Nije it needs to be a little bit better. So if you got to the end of this video, ako ste došli do kraja ovaj video, puno vaš zahvaljujem da ste imali toliko strpljenje da mi čujete. I interesuje me koje su vaša najdraže knjige od ove godine ili od sve vremena. Pišite molim vas u komentaru dole koja je, možete pišite više od jedna, možete pišite zašto. I to je to. Vidimo se sljedeća godina, kraju 2021. Ćemo vidjeti da li sam pročitao ovu knjigu, nisam, ja ću pročitati. I vidjet ćemo za ovi drugi. I to je to. Hvala puno. Sretna nova godina vam želim i vidimo se sljedeća sedmica.